Penila so video lang nali tumhanang kethan pon jila bangke West Karbi Anglong hin pen kapiklang pon Voreng Awarsai aputhak sinali tumhanang than pachini pon ikpo kopi Voreng Awarsai ma kon ana post vacancies doma salary ko an sikilong zima age limit ka an makachar leng deng ko on senang zima la so details ba nali tum la so video lo si thek pon long ikpo nali tum jong se giveaway chipa ingtung pulte la so video nali tum ka an ma share seregon la pen comments tami pigon la pen so YouTube channel tami nali tum subscribe ikon lala pulte nali tum giveaway ki haya chance make do iglo tangge non pathiek pen West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai aputhak le chithan polonang la pen lang polonang tangge non kladak pen chithan polonang la so Voreng Awarsai aputhak le la pen labang so Voreng Awarsai kapiklang pon labang ki Office of the Principal Kopli College Khiruni West Karbi Anglong 782448 mate West Karbi Anglong Khirunia hin besi dak paklang poniklo la pen la so advertisement dak publish pon adet la bangke 2nd May 2024 si paklang poniklo la pen la so advertisement alo long ketok nili 18 US tamen tumpan asab so west tamen than pachini ponikpo. Applications are invited from the eligible candidates having a master degree from UGC recognized university with the 55% of marks in the below mentioned subject department along with UGC qualifies like NET, SLAT, PhD for filling up the following posts of assistants professors in Kopli College Khiruni West Karbi Anglong. Photocopy of all testimonials and contact number must be submitted along with the application. Lase Kopli College in Benstame dak Voreng Awarsai bang paklang poniklo teaching mate professor Voreng Awarsai paklang poniklo lapen laso Voreng Awarsai fan kachar leng deng labang ke master degree unang po lapen 55% marks misen pen ke pas abang fumate abang finang po lapen nali tumjong si klemdon igji mate jogdon igji pulote application alo gor nali tum kipinang ji labang documents lapen photo contact number hai huis tamin nali tum pidun ignang po lapen puthot dak ketok pon do thulang 55% pen dak 5% bang dak relation people lo ST SC candidate atum fan 55 pulote 50% le longan duanta la so Voreng Awarsai bangke nalitum jogdun long ekpo la pen number 1 along name of post la bangke assistant professor department of economics a subject of dak isi an a post bang pipon lo la pen number 2 long assistant professor department of SMS a subject of tamedak isi an a post pipon lo lapen puthot kijut si matela number 3 along bangke nalitum thek polong po assistant professor department of English affairs tame dak isi apus bange pipon iklo kado ka pen dak apus bange kithom ando economics long isi lapen SMS long le isi lapen dak English a subject along pan le isi an dak pipon iklo lapen salaries tame dak bange minson ponpe lapen age limits tame dak minson ponpe nalitum na bangke details alam jong si chining tung pul nalitum contact ek det nangpo lapen last date la bangke la son la so advertisement alo kapiklang pon la banga 2nd May mate 2 May 2024 sipaklang pon lo hala so advertisement alo kapiklang arni pensi dak 7 days an pipon lo mate before la 9 May la so chiklo 9 May afrang nang litum jogdun ignang po nalitum application bangke lapen dag 9 May 2024 si last date lo lapen kapachini pon la bangke SD Dr. Guru Prasad Upadhyaya Principal Kopli College Khiruni West Karbi Anglong hin pense dak paklang pon iglo Ning Kehang abang phi atum jong sinali tum claim dun ingtung pulote prabjin penali tum jogdon ikon adim labang ke nili puthule po Khiruni West Karbi Anglong lapen post labang ke kithom ando salary lapen age limit lahai bang dak mention ponpe lapen contact details tame dak mention ponpe nali tum jong si jogdon igwekji pulotang te nali tum office time mate college time so por ho nalitum college lo andam pens tame humri dam ignang po lapen application nalitum jogdun ignang po
Hasil video nang litum kan maser un serego Karbi Anglong aras tame palang iknang lapen pacini iknang lapen Ning Kehang abang fu abang vietum jang se klaim dun Ning Kehang pulta lang litum pajok dun iglonang tang tipini video lombang la short information nang litum phanak wan pi bang la ancholo lapen LABANGSO advertisement alo nang litum telegram channel WhatsApp group los tame longpon ekpo. To change your